Shubor nakaslem jong unausan hima. Ipulit penyat kali hadu kopor khatway bejim menstep jong kesan terik ujileu impat yo hukum ni kibor bahalor ban khanglan iki kali kibadai banyat even number sekhandai lan namar mentak kesngi kadai banyat tangki odd number kumbalapan benar deka office rekam jong ke deputy commissioner ke East Khasi Hills. Layo i bagi pulit mentak kesngi ki bon kam ban penyat kali hamat pran bat khandai lan habayat ki local taxi. Pagi pun dapat bamilang ni lo kemana lang tu gue gemi yang yat bet jauh. Tinggi lo kemana be haban song orang bam le hong. Gue mi be kemana be. Kede event number. Event number jangan ada. Kemong air pulit. Gabun bami di event number be. Tu pi yang bayar ni. Bawa kai na yo. Gue gemi yang orang mi lang. Antara be song lang be song yang. Jadi dah ada deh bagi pulit kipat pin lah kemana? Pin kemana? Ni bat len hab sang ni ada bat dah. Tapi ya ente ropot pada bat tu. Pada bar dah. Nah. Song yang yo bam lai gini. Balam si bang met. Jarang. Ha. Jarang jadi bang punya kita tolong ni ba. Kot kali ro tolong belalai si saya tolong. Jarang. Banyak betang ka tang goat nambar mentang event nambar kalian pi sukum no kalau kita kaji pulit kibat na pi Ya, di mana? kemong eh Kamai deh lah. Berapa kamai deh. ha kibun kiba mi na kibun kiba nget ya ka gom Itu benar ngaruh ngempati mana saya ngaruh. kebun nadu ba pisai kebun non babara Ha, benar. na pi wan Ya. Labang lecimo kima selengkap bara. ha dem dan babat ma pulit kebun nadu dang step di mi di pulit kimpat bara nadu baru natur la kasari Beep.